mohuta wa go dira tsela ka motswako wa asphalt. Kgaolo ya Zone 6B e busetsa leruo morago ga gore e supe fa e sa tlhole e na le bolwetse jwa tlhako le molomo. Fa mabelo a Botswana simolola go lebaleng legolo la metshameko go fitlhela ka tsatsi la Tshipi. Motswana we tsong ka mogele mme ga ke nosi ke na le sentle moenyo tla ranolang ka puo ya diatla. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o gakolotse gore fa go santse go dirwa ditekeletso go lebelelwe gore seo se ka majang dikgang tsa madi jaaka ditsela di tshwanetse tsa dirwa. Tautona le khuduthamaga ya gagwe ba letse ba tsene tiro ya tekeletso ya mohuta o mongwe wa go baakanya tsela ya A1 ka go dirisa motswako wa asphalt. Tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Eric Malale a re go baakanya ditsela ka go dirisa motswako wa asphalt ke sengwe se sešwa mono gae mme bile ditshenyegelo tsa mohuta o wa paakanyo di ko tlase. A re utlwe go rata Moranyane ka pego. Puso ya Botswana e bereka mo go tlhaboleng lefatshe ka go le fetola go tswa mo go laitsholelo e fa gare go nna laitsholelo ya go godimo. Tona Molale a re tiriso ya asphalt e ntšha mono Botswana gape e ka somarela madi ka ebile e tlhoka badiri ba le bantsi. Mo godimo ga mo e neela sebaka sa go rutuntsha Batswana le go tlhama ditiro. Ka simolola ka tsamaya ka ko South Africa, Namibia re ntse re leba re buisanya ba bangwe ba tla ka kwano le bona ba ipala mabala a kgale sa gore tsela ya sekontere mo Botswana le ha ke belaela mme ba re ke 11 million pula per kilometer. Whereas ko Namibia le South Africa ke bokae no lore ke bokae it's less than 10 million rands per kilometer. Mo go rang gore sengwe re tshwantse ra se dira botoka gore re diga tlhwatlhwa e mengwe ya dio tseo ke gore gongwe re tswe mo sekontereng se se turang se re diriseng di-technology tse dingwe tse e le gore go supagetse gore ebile di gaisa sekontere ka boleng. Ke a leboga motlotlegi. From my knowledge of how you conduct trials and why you do, because the efficacy has been proven, why do a trial? That's one. Two, have you done a cost-benefit analysis that would inform you to actually go to scale in terms of the risk that all our other roads are exposed to, given what you said about cracking and water? So the opportunity cost of waiting, little trial, or whatever you are doing or not doing, what is that going to cost us in terms of the losses you are going to incur? Go ntse jalo motlotlegi ka tona gore gongwe ga re ka nna ra leta re ntse re batla go dumela gore a go mo go a bereka mme re go bone kwa Namibia gore go a bereka gongwe re tla be re sa itirele sentle mme ke sone se ke rileng a jaanong re simolole go ira ditsela tse di khutshwane gore e nne bontlhabongwe jwa gore re lebe re be re rute batho lo a bona gore method is labor intensive. Go bolelwa fa mokgwa o wa go dira gore tsela e nne phepa e le thulaganyo e molemo kwa ntle ga gore e kgatlha matlho go ne gwa tlhalosiwa gore e ka bolokela lefatshe leno madi a mantsi fa e ka dirisiwa. And ke dumela gore ga re tswa kwa Maabane, there was convergence of minds between me and the minister. Re lebile gape gore e ka re thusa ko local government. Gompieno re lwa ka CCP ka ditsela e se directed Your Excellency. Yaanong what nna se ke se ratile Maabane ga ba bua ke gore morago ga lebakanyana tshwanetse re ntse re di-pavers ga re tshela di-stay di ya go nna intact. Ha di tshele go nela ho ne ba re moragonyana e settle pele di settle pele go tswenga ga le tshela di ya go nna much stronger and last longer. So the opportunity can be addressed in that regard. What this product does, it basically seals your base off from any water that penetrates into the base, thus adding to the longevity of the roads and also
stopping the surface defects from happening. Tekeletso e tla dirwa mo tseleng ya A1 kwa Rasesa mo sekgeleng sa 500 meters. Gorata Moranyane, BTV News, Rasesa. Mothusa Tautona Resla Batsogwane a re puso e tsere dikgato di le mmalwa go leka go tokafatsa bodiredi jwa booki mo lefatsheng leno ka go isa bangwe ba baoki kwa dikolong go itlhabolola mo tirong ya bone. Re Tsogane o na bua se kwa letsatsing la mafatshe la segopotso sa baoki kwa Tsabong Mabane. Ke o lebogile re Lipotsane o re lepego. Go thabolla bodiredi jwa booki go lebega go ta tswelela le maitamo a puso go ya go ileng mo tirelong ya go ipelela letsatsi la booki mo Tsabong. Mothusa Tautona Tsogwane o supile a thabologa ditirelo tsa booki le go rutuntsha booki e le ane tsela hela e ta netefatsang gore ba ntsha maduo mo tirong ya bone. O tlhalositse go le maleba gore baoki ba rutuntswe ya gore ba seka ba salla go morago go ntsha ditirelo tsa boleng la go ntse jalo a re bangwe ebile ba se ba isupile ga ba nonohile ebile ba hilwe boikarabelo jwa go etelela pele maphata a botsogo mo dikgaolong. The government through Ministry of Health has made great progress in taking the nursing profession to the next level of development. Some of the achievements reached as a result of these efforts include, among others, the following: appointment of the first ever Director of Nursing and Midwifery Services, sending hundreds of nurses for further studies, and facilitating nurses to equally attend international conferences. As a ministry whose largest staff is made up of nurses, re le lephata la botsogo letsatsi le re le tsaya ka thwagalo ka baoki ke dinaletsana tsa rona re mototo ka bone. To join the nursing fraternity in celebrating that day. O tsweletse a supa ga pabalesego ya booki kwa mahelong a ba direlang teng e tla tswelela e tsewa ka thwagalo. Ha ngwe re patoa pelo ka ditiragalo tse o tlalang baoki ba tlhaselwa ba le mo tirong jaaka go dira ba diragala mo nako e fetileng. Gore motho a tlhasela mooki a bolaya mooki o ipotsa gore tota o tshwana le a bolaile setšhaba sotlhe ka gore mooki ke motho e leng gore ke ene o re lebeletseng botshelo mo wena. Jaanong ke kopa gore a baoki re ba tlotle re dire le bone sentle. La go ntse jalo baoki ba kgoletse go supa mowa lorato le kutelo bothoko mo balwetseng. Botswana nurses are still sticking to the code of conduct, code of international conduct of nurses. Baoki ba Botswana ba santse ba setse melawana ya boitsholo le tsamaiso ya booki morago. Batswana ba tsogile ba beso ke sesupo sa gore Batswana are taken care of by these nurses. We say thank you and we acknowledge what it is that you do for us. Thank you for your commitment. Ra leboga ebile re lemoga seabe sa lona mo go thuseng setšhaba. For always going above and beyond your call. Ne ya re morago ga go ipelela letsatsi le Mothusa Tautona a ya go bula semmuso kokelo ya banana mo Tsabong e diretsweng go ha banana ditamelo ba phuthulogile go sena sekgoreletsi sepe. Ke o lebogile re Dipotsane, Botswana Television, Tsabong. Le khotla la bagwebi la CEO Africa Roundtable le simolositswe semmuso mo lefatsheng leno ka la bobedi fa bua kwa tirong e mo kamedi wa lekgotla leo Re Gibson Gundani a re maikaelelo a lekgotla leo ke go phutha bagwebi go bua ka dikgang tse di ba amang le tse di ka thusang go disa dikgwebo tsa bone a tlatsa ka gore kgaolo ya Afrika e na le bokgoni jwa go dira go le gontsi mo mererong ya tsa kgwebo a rutlwe Terry Makhweng. Lekgotla le lena le mafatshe a Afrika a le mmalwa le fa bagwebi sebaka sa go abelana megopolo ka tse di ka dirwang go godisa serodumo sa bogwebi mo kgaolong eno ya Afrika. So at the round table is all a question of using what you have to get what you want. So what we have in Africa, we've got the people. Mo lekgoteng le kgang ke go dirisa se ona le sone go dira se o se tlhokang. Mo Afrika re na le batho le fatshe le dilo tse dintsi le seemo sa loapi se se nametsang. Mme ra re a re kopaneng re borele ka go ntsha bokgoni jwa rona go dira Afrika lefelo le lente. And to make Africa a better place. There is no reason whatsoever to have a country in Africa with a GDP per capita of less than $1,000.
mo lekgotleng le bagwebi ba rotloediwa go nonontsha dikgwebo tsa bone ka go abelana maele a tsa kgwebo. The launch of the CEO Africa Roundtable Botswana chapter opens tshimolodiso ya lekgotla le mono Botswana e bula dipuisano tsa bagwebi le bagolwane go abelana maele a bo ba leka go dira se se tshwanetseng go isa dikgwebo kwa pele that reflect on the development of economic and investment opportunities. Puso le yone e na le ditsetana tse di dirileng go leka go rotloetsa dikgwebo mono gae. The most important thing is that as Ministry of Entrepreneurship, we are actually working hard in terms of easing the ease of doing business in Botswana. Se se botlhokwa ke gore re le lepha re bereka ka thata go tlhomamisa gore dikgwebo di dira sente fela jaaka re bona gore go mothofo jaanong gore borra dikgwebo go tswa kwa mafatsheng a sele ba beeletse mono. It should be easier to invest in Botswana as compared to what it was before the ministry was actually formed. Bagolwane ba lekgotla le ba laletsa bagwebi go inakanya le lone ka jana le ka ba thusa go godisa mebaraka e ba ka rekisang dithoto tsa bone teng. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Tona wa itshireletso re ka go semmusi a re puso e tsweletse ka go diragatsa maitlamo le ditsholofetso tsa yone tsa go netefatsa gore setšhaba le dithoto tsa bone di a sireletsega ga mmogo le go tlhabolola matshelo a bone ka go ba neela ditlamelo. Re mmusi o ile se kwa pulong semmuso ya ofisi potlana ya sepodisi kwa Tshedilamolomo. Lone Skobo wa bega. Kago ya ofisi e lopileng madi a kana ka 775,636 pula e tla thusa mo go lwantseng borukutli jo bo tsweletseng ka go diragala mo molelwaneng wa lefatshe leno le Aforika Borwa. Mme go atlega mo go gokotseng borukutli go ka kgonagala fa setšhaba baeteledipele le sepodisi ba bereka mmogo ka neelano. Go tlhalosiwa fa diofisi potlana tse di tla tlhabololwa le go godisiwa mo tsamaong ya nako. Botswana o tsweletse ka go akola kagiso le thomamo. Metso se se irwa ke gone go bona tshwaragano e re bona morahe o tshwaragana le puso gore ditiro tsotlhe di diragadiwe di be di diragale mme bile re lwantsha jone borukutli go nna kagiso le thokgamo. Kago ya ofisi e ke ya bo 30 le bone agiwa go simolola ka ngwaga wa madi wa 2015-2016. Kgantsa tshireletso ya setšhaba di botlhokwa thata mo go goleng ga itsholelo le thitibalo ya lehatshe. Ke ka mo go leng botlhokwa go beeletsa mo lefapheng le la itshireletso. Tiro e re tshwaragantse le ba rona ba South Africa ka gore tota gore be re batlile police station a bagaetswa re batla go bula border ke police station ga nkorano re upgrade border ra rona e bulwe dikoloi di hete mo tsela khabarno dikoloi di hete. Mo pulosing mmosong ya ofisi e morafe wa Tshedilamolomo o roletswe le koloi ya sepodisi mme o kopile go tlhokomela dithoto tse gore di kgone go tswelela di dirisiwa mo isagong. Lone Sokobo, BTV News, Tshedilamolomo. Re tswela mosong ono tona wa temothuo re Fidelis Molao o na begela barui ba kgaolo ya Zone 6B kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba gore jaanong metsamao ya leruo e buletswe. Kgaolo ya Zone 6B e akaretsa metse ya Butale, Ramokgwebana, Tsesebe, Senyawe, Sevilla, Tsamaya, Jakalas number 1, Jakalas number 2. Ka ngwaga 2022 kgaolo eo e ne a tshwarwa ka bolwetse jwa tlhako le molomo mme puso ya iletsa metsamao ya diphologolo tse di tlhakwe maphata go lwantsha bolwetse. Tiro eo e semmuso ya go phepahatsa kgaolo e. Godimo ga mo ba lekgotla le re tshwaraganetseng le bone la taolo mathoko a leruo la mahatshehatse. Re weditse tiro ra ba ra itshwaraganya le bone ra re tang lote gore thathoba gore a tiro e wetse ka boammaaruri jaaka re bua. Ba ba dumalana le rona gore ka boammaaruri tiro e wetse ebile ga go bona le matlhasedi ape a bolwetse jwa tlhako le molomo mo kgaolong ya rona. Lo le barui ba kgaolo ye lo ka simolola jaanong
ba re nang le didiba tse di kategileng re go katolola didiba tsa rona ba e leng gore gongwe masaka setse a robegile re go tsosolosa masaka a rona go emela go simolola go amogela thulaganyo ya gore dikgomo di busediwe mo kgaolong ye ya rona. Ba ne ba re thusa dituelo di gorogile mme for records tse ke na le tsone ke itse gore go na le ba le 4 ba ba iseng ba duelo PMC, 3 from Jacklass number 2, 1 from Tsamaya. Ga ke na di-records tsa Ramakgobana le Jacklass number 1 mme ke tla di sala morago le tsone gore re di kgobokanye tona re kgone gore re bone gore batho ba duela. Motsa tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae re Mabusepule a re matshego a lekgotla la ditšhaba le ditlhabololo tsa senlelaruri a dumalanweng ka ngwaga wa 2015 a lemoga seabe sa lelwapa mo dikganyeng tsa seemo sa phetogo ya loapi le tshomarelo tikologo mo ditlhabololong tse sta senlelaruri. Re Pule o buile se maabane kwa KwaZulu jaaka go ne go ipelelwa letsatsi la mafatshe la malwapa go ya ka tebelopele ya setšhaba ya Vision 2036 tshomarelo tikologo le tiriso ya ditsatlholego e babalesegileng di botlhokwa mo go tlhabololeng itsholelo ya lefatshe la rona. Tla ke di be khutlo gone fa ke tle ke istele sethe ke a gakwa mogaka go tla go bega ka tsa metshameko. Tla ke go leboge JM TV ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa Setswana. Nna ke bidiwa hela gote sethe ke a gakwa ke tla go wena ka tsa metshameko mme tsone tsa re mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics o a bona theetso o kopile barati le balatedi ba mabelo ka go farologana go tshologela kwa lebale legolo la setšhaba gompieno go fitla ka Sontaga go ya go bogela kgaisano ya Mamanya Botswana Nationals. Kgaisano eo ya malatsi a mararo e tla dirisiwa gape ke batabogi go ipatala phatlha kwa di-Olympiceng tsa Paris tsa monongwaga. A re utlwe Segola Mebaeng. Thezo o tsweletse a re kgaisano e ta morago ga dikgaisano tsa BAA series tse ba ntse ba di tshegetsa mo mahelong ka go harologana go thagolela kgaisano ya mamang hela gareng ga Batswana go laleitswe batabogi go tswe mahatsi a Afrika Borwa, Namibia le Zimbabwe go ta go neela batabogi ba mono kgaisano e masheta jaaka bataba ba lebile go eketsa palo ya batabogi ba ba iponetse phatha kwa di-Olympic. National Championships tsena tsena di tla morago ga re tshware di series tse nne tse re tshegitsa ko Frankstown le mo Gaborone. So re la le tsalo top 24 athletes mo senior category, that is both genders. Re la le tsalo top 16 ka go bo bonnananyana junior le youth category. Me re soletse gore batho ba nne teng bo bontsi ja bone ka moso le go lebella tsalo bo ka matlhatso. Gareng ga mathakuri ka go harologana a batabogi ba taba ba phadisana mo go one ke lebelo la popota la mono 400 meters, 200 meters, 100 meters, 800 meters, 400 meters hurdles, long jump, 10,000 meters ga mmogo le shot put. Kgaisano e simolola ka la bothano mme e tawela ka Sontaga kwa bahenyi mo lethakoreng le legolwane ke gore seniors ba ta gapa 5,000 pula, maemo a bobedi o ta gapa 3,000 pula ha kwa di-juniors mohenyi a ta tswa ka 2,500 pula mme banana bone mohenyi a ta tswa ka 1,000 pula. Re ipankantse sentle ka be rona la lobebe lwa mabelo gone mo National Stadium ke bona gore tlanka bana tlanka malwapa batho ba leng teng maba ka ba solehe ke gone gore o solegela re batla le batho go tshwana bo Lungo Scotch, Anthony Pesela ke bangwe ba re tle re ba lebile bo tsaone sebele ke magareng ga bone ke bangwe ba re sento re ba solegele mme ke tsa kere le bo banyenyana ska nete ra ba lebala re na le bo Sethunya Majama, re na le bo Same Mohutsiwa ke bangwe ba re tla re ntse re lebile gore ba ka dira go le go ntle hela thata mme ya ka ke tlhalositse ke kganya tlanka malapa
tlanka bana go nne monate. Go tsena mo nakong eno lekgotla la BAA ke lone hela le nna le batabogi ba iponetse sebaka go dikgaisano tsa di-Olympic ba le supa gareng ga bone setlhopha sa relay sa 4x400 meters sa borre le Tseletebogo ba ya Pontsori Lungo Scotch ke Thobogile Haingura le Tshepiso Masalila gareng ga ba bangwe e bile bana le tshepo le tsholofelo gore ba tla tswella ba oketsa palo eo. Segolame baeng BTV Sport ga borwa. Tlanka bana tlanka malapa lo bebelo mabelo le ko le legolo la setšhaba go simolla motsitsi la gompieno mme ha re gatela pele boraro jwa batshameki ba motshameko wa bolotloa mono gae ba baneng ba le bontlha jwa bongwe jwa lenaneo la Netball Super League International Player Program kwa lefatsheng la Singapore ba re ba ithutile go le gontsi mo leetong leo. Batshameki bao e bong Fatima Dino wa The Jungle Queens le Hilda Binang wa Johnny Netball Club le keletso gonto wa BDF Cats ba re batla kgaogana botsipa jo ba wanyileng ko le ditlhopha tsa bone ka go farologana go tlhabolola motshameko wa bolotloa mono gae. A re utlwe Katlego Kgakole le Kgomotso Sefako. Makgarjana ba ba thopilweng le bangwe ba kgalo Afrika ka ngwaga wa 2022 morago ga gore lefatsheng le fenye kgaisano National Cup kwa Singapore ka ngwaga wa 2022 ba tlhalositse fa ba lebogela sebaka sa ba se filweng ke ba Netball Super League International Player Program ka gore maitemogelo a batang ka one a tla tswela lefatshe leno mosola mo go thabololeng kitso le boleng jwa motshameko wa netball. Thutile dilo tse dintsi like le ha ke le kwane ke nna ke letsa wa management from police ke ba bolela ka eleng gore go iragala ka teng ko Singapore ke ba ra kere even the welfare di player ka kwano ka go dirwang ka teng, so I just feel gore le rena ka kwano re ka ithuta dilo tse dingwe e be re kopa from them. So it was a very good experience for me gore be ke le ko Singapore ke tshamekile Super League ya bone. Yeah, even the discipline ya bone, the way they do things gone go khatha tota. The exciting part ke gore ne ke tsamaya le batho ba ileng gore ke a ba itse. You know, my teammates Fatima le Hilda ke bang ba ileng gore they were like very supportive, and I want to believe that they were like very proud of me as their junior kana their younger sister, I would say so. Because throughout the process because Hilda and Nana experience, she's played there for like 4 years or so, and support from them, which they actually gave me and which made things better for me. Boraro jo bona ba tswelela ka go kgothatsa batshameki ba bangwe ba motshameko wa bolotloa go bereka ka thata gore le bone ba nne le sebaka sa go ka go tshameka ko leking eo ka seo se ka ba thusa go gola mo motshamekong le gone gore ba kgathegelwe ke dileki tsa mafatshe a mangwe mo ka ba dira letseno la go itshetsa. Tota go na le difference tona between bolo ya rona le bolo ya bone. Bolo ya Africa la Asia is a bit different because ko re la re le ka kwaela bone ke batho ba dumela mo speed mo bolong e tsamayang, so kwa mo Botswana like re batho ba re dumelang thata mo patience, so but bolo ya bone I just feel gore ba taole o le fit tota gore o bo khona go etshameka. Ha ke itse gore ba dira yang, but like ne re train only 2 days, but ka weekend ha le ba match go atabogiwa ka reng ke letse le nna ke tsere tsana mo morale re bona gore no, this is how people do things, so le rena maybe ya ka re tsana go Botswana le maban let's get training ya police, so ne ke ba bolela ke le go ba bontsha mo gongwe le mo tselele gore ne re dira ka kwa. That I would like to say work hard. Maintain your fitness like throughout the year, because you never know gore wa go bidwa leng, you never know gore ga gona le competition leng kana ga gona le selection leng call up leng, so just do things the way they're supposed to be done, you know, do the proper rehab, like those train mmele wa gago ga o feel gore mme gone ka re go ha mmele wa me ha wana sente, it's okay to let the body rest. So yeah, that's what I'd like to say. Work hard, keep fit all the time. Boraro jo bo gorogile ka mafelo a beke mme ba tla thamalla ko mabaleng jaaka liki ya mono ga ya Lucarnet Ball e tsena mo tikologong ya bobedi ka mafelo a beke kwa dithopa tsa borwa le tsa bokoni di tabong dirwela maemo a go fetsa mo go tsa ntha tse ferang bobedi tse di talola mo Mampudi kwa makgaola kganyeng a di-Nations. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone.
mme jaanong fa re garela dikgang tse barulaganyi ba mabelo a Nkashi Classic Race ba ne ba tshwere dikgaisano tsa mabelo a mokoro kwa motseng wa Ikoga ka bokhutlo jwa beke go batla mopagami wa mokoro yo tsapogang go feta botlhe mo kgaolong ya Okavango. Bakgweetsi ba mekoro ba ne ba tsile ka dipalo tse di kwa godimo go ipatlela phatlha kwa se ka makgaola kgang. Karolo ya ntlha ya kgaisano e simolotse kwa Seronga mme tla tswelela kwa metseng ya Boro le Maung kwa le gone go tla tlhotlhwang ba ba tla fetelang kwa makgaola kganyeng. A re utlwe Tumisang Kelatlhilwe. Makgaola kgang a dikgaisano tse tsa Nkashi Classic Race a solofetse go tshegediwa ka kgwedi ya Phukwi e le malatsi a le 20 ko motseng wa Maung mme a tabo a le mo pakeng ya bosupa. Mo ngwageng o go tla simolodisiwa setlhopha se sešwa se se bidiwang mixed race kwa go tla phadisanang bomme le borre. mo ditshianong tsa mokoro re na le dicategory tsa bomme borre banana bagolo le kopano ya bomme le borre mo mokorong o mongwe hela ba hudua ke la ntlha re ira mixed double re itumetse bile re sentse re sentse go bona bangwe ba rothega ba register batsadi botlhokwa ba go ira event ntseng yana ke gone gore re rotloetse ngwao ya go dua mokoro re ba balle re sireletse ha bona ngwa go re tsentse le banana ga re batle gore ba latlhe ngwao e botlhokwa Kgosi ya motse wa Ikoga o itumeletse mabelo a Nkashi Classic mme o eleditse gore dikgaisano tse di latelang di tshwarele mo motseng wa gagwe. Re mo ngwageng wa bobedi dikgaisano tse di tshwarelwa mo motseng wa Ikoga last year re kile ra bona ba Nkashi Classic ba le gone ha gape mme le ngwaga o itsela gore ba ha mehela tsholohelo ya rona ke gore re bone kgaisano gongwe makgaola kgang a tisitswe ha mo bontente jo bokana-kana jo ke keletso ya rona mehela ra tshepa gore gongwe ngwaga o ta re ta bona makgaola kgang a le gone ha ke tsholohelo ya rona ba gaetsho batho ba go bona makgobokgobo a mantea ba tsaya karolo mo mabelong a ba supile fa kgaisano e ya mekoro e le mosola thata ka jaana e tshegetsa ngwao ya bone. Koro re tshula re hitela e go tsamaya ka mokoro re kgona go tswa ha re ya Seronga re tsamaya ka mokoro re kgona go dua makgowa kwa ke le phola re hape le gone ke tsamaya le makgowa tsa re mokoro ke thole go ya rona mo Ikoga kana mo Okavango. Nkashi Classic ba ne ba patilwe ke Nkashi Knowledge Bus ba ba neng ba rutuntsha benggae le bagaisani ka tsa madi le temothuo. Tumisang Kelatlhilwe, BTV News, Ikoga. Kgaisano ya Nkashi Classic Race go tla re motho nako nngwe matlhamongwe a re la ditlhako ga lebeko a Okavango mme motsana wetso ke ka ha re tlang go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako eno ke leboge kgaitsedi ya ka sentle moeng ona ranola ka puo ya diatla nna le wena re tla kopana mo go la ka moso mme jo mo TV o message ro go tla go garela ditiro tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect thola sentle. jaaka re gorosa e le legato la bobedi dikgomo le dipudi go tswa ko lehatsheng la Australia ke go leboge former high commissioner Mme Makgatho gore lo yena o nnile le seabe se se tona